welat kıştı. هجا ولات مشافة خورت ولات كشت الخوة رابم ولات رونم ولات بمرم ولات بنم ولات غازي دكم ولات كره تو بشكسي آشنا گره ولات خاينة جيوه گره رابم ولات رونم ولات بمرم ولات بمنم ولات دو تیرکان کرنه گازی یکی بومه یکی بازی ولات مای روتو تازی رابم ولات رونم ولات بمرم ولات بمینم ولات خلاتر سلام ریز بنام همو خلاتکاری خلاتری سلام ریز ev lespeki da livizkari me heja helbesteki kund ev helbest be vek veji ez merak fikim be ez lespeki da be helbesti be persim kuçu ala kaderi be helbesti u romane livizkar he yani romane hundizanın yarı mürade u bir nekin ev reze romane İro be bernameyi de meyvane me heja hudi be berhameye li edisa duvara bakın ez dukal cari ekimin pers bakın helbesta ku xwandiye çiye u alakadere be romani çiye ez meyvane okara bejim kek velise bir tu khairati سپاس مالا تاوا کک ilhami ez hevit kim tu baş bi u ez gelek spas kim براستی د دسپیکا و برنامه دا ما هلبسته که خوند تایبتی ها هلبستی جبوی ما گرینگه جبرکو هلبست خالد بگی جبری بخوایه خالد بگی هلبست نویسیه و گونده خلیفانه گونده خلیفان ولوی گونده جی ملا علی هیه ملا علی د ناف کاغذی ویدا Pelin kağızı da ev helbeste Halit Begi Cibri hatiye dost kirin u min ev helbest ji biranînên min İsmail Aydın ev camêr de Portugalxwe rûpel 408 da qalavî helbestê dike bi taybetî tiştê ku ji Halit Begi ji me re mabe pir zêde nine em dikarin de bernama xwe da qala wî tiştê jî bikin yani wexta Halit Beg tê girtin li Erzurumê apî wî heye İsmail Ağa însanekî pir zorba ye ew diçe Erzurumê çi qas nivîsî wî hebûne tînel li Gimgimê di gundê Qerqerûtê da di tendûrê da dişewtîne lêbelê işte ev helbest de naf pele kağızı Mel Ali da hatiye ditin u ji bo imzîtavî tiştekî pir bi wateye keko yek ew bû ya du jî tadî hîna haya me ji bûyerên dadgeha Bitlisê nine 3 sal derbas bû dosya Mahkema İstiklalê a Bitlisê ve nebû di wî dadgehê da 6 mêrxasê Kurdan hatin sêdar kirin ji wana yek Halit Begi Cibrî bû yek Yusuf Ziya bû yek Alî Rıza Beg bû yek Bahattin Beg bû yek Mele Abdurrahmanê Şirnaxî bû û yek ji disa zavayê Yusuf Beg niha tiştekî din pirbalkêşekek îlhamî evaya Binbaşı Kasım'e. Evvela Binbaşı Kasım'e ne böyle? Binbaşı Kasım'e. Binbaşı Kasım zavayê Halit Begi Cibriye. De nav de vî Portukê da 5 nameyên Halit Begi Cibrî hene. Yani wî jî qasora şandiye û ew jî ji boî me pir û pir giring e
جبر ويكي وقتا از وان ناميان دخونم از بري خادم سالي بيستان إداما كو از في هلبستيج دخونم هروها دسا دلم شاد به دفيشم شخالت بكي چول مسا جمرا تشتكي مايه هلبستيكي مايه ما هلبستاي خوند و برجي به باندور بو براستي Gelek spas yani ev helbest çava per ras hatti gelek tişeki gringe yani wanda ne bu ya euro ev zlame ku ev pırtığa khoda cidda ya bir neyse gelek spas takım tişeki maya keki ilhami em tuzani iro la Hollanda ye penje golani u em bebejin azadiya welate wane deste Hitler hatı bu zert kirin jiber wekî tabii şaiya vî milletê li vira doji çare golane bû çare golane jî salvegera Dêrsimê bû em disa wan qehremanên xwe demirên xwe bi bîr tînin êşa canê me ye êşa canê me dibe timî di bîra me da be disa ez ya jî bêjim kek îlhamê em dûra pêda dest belli gotinekî Lev Tolstoy heye pir xweş e pir li min xweş tê pir li min xweş tê dibêje wexta ku meriv êşê di canê xwe de hîs bike dijî wexta êşayekî di canê xwe de hîs bike însan e yani pîvana însanbûnê ger ku tu êşayekî di canê xwe de hîs bikî ew e însanbûn ew e herhalde ev jî balkêş bû min xwest bi te re parva bikim ji ber ku êşa me ye Dêrsim me êşa xwe bibîranî gelek spas belê do roja biryar girtira qirqirlar Dêrsimê bû îro jî çawa kute bû roja rizgariya Hollandê yani bir ama mala var. Em dest pê bikin yani dest pê çawa ev helbeta kete xwandê edîsa bêjim gelek tiştekî xweşe ku gundan nebûye helbeta gidin ji bo Halit Bey gibi heye ez dixwazim dawiyê te re bipirsim lê em vegerin ser karobarê te yar û mirad dema ku karobarê te yar û mirad min xwend rêza romana ez yarê li van babila jî heye ez nîşana Quando vanam bildim va yek yar bırak yeke çapa yekemine vadi çapa dönemine disalı peri derketiye yar veşari peri derketiye çapa seminci disa veşari peri derketiye çapa sem disa veşari peri derketiye quando vanam yani kitaba şavalan zarım dibinin yani hemu kele veja kurdiye yani veje eğer ki veje ki Kurdi be nivizkar bu Kurd be Kurdi bir nivise jibome gelek tişteki balkeşek tişteki heri gringe jber ku ev rasterat mesajı hem de romaname hem emle hem ben inkar asimilasyonine mesela evet yani düzcar gringe jibome kek veli sebi çuba yarım murat estere usem pejin Persekî pir giring e kekîla mî dema min berê xwe da vî karoxebatê hejde sal berê bû lê Kurdiya min tune bû yani Kurdiya min ça tune bû tiştê em dizanin ziman bi çar xalên xwe bi tam û temamiye ji wan xalan yek axaftine em Kurd ji diya xwe dibin diaxifin ya di du gudarîkirine em ji diya xwe dibin guhdarî dikin ev her du xal heta roja îro bi hezar salan me li ser piyan girtiye dewleta me tune ji ber wekî jî nivîs û xwendin li cem me Kurda bi kêmasiya xwe ye tune yani ev her du xalên ziman mixabin ji ber ku dewleta me ne dibistanan da mer fêrî ziman dibe fêrî gramatikê dibe fêrî xwendinê dibe lê mixabin evana her du di nav 5 milyon Kurdê da wek pirsgirêk e hêna jî pirsgirêk e bi taybetî Kurdê Bakurê ne bi taybetî Kurdê Bakurê bi taybetî hem ji bo Kurdê Bakurê em dikarin bêjin hem gelemperî em dikarin bêjin yani çima em dikarin ya bêjin mesela ez bibêjim
من سي رومان سي جيلت رومان ريزر رومان من بس قدمت دو جي لبردستي من نيفونه هنا لسرد خبت يعني انجام اذا دخازم ببنج الرومان داوي لفي بروجي بينا اجاري تبري قادي دي شابخانان بهي دبي شابخانه ده خدمتا وجه كردي دا نينه لسر قزنجیه لسر بازار لسر کاریه لسر پریه جبرویه کیجی herkes خنادن لسر بازرگانیه yani mantıklı bazırganiye böyle. herkes خناده herkes خناده کمانی دوی داره دایه yani حیجه سال اتراdı bir karo xabat etti ki ilhami de sale hafte şesti da ger ku kurdeki bi zamanê Kurdî helbestekî pirtûkekî binivîsan da xelkê digo wê law dibêje kurê filan kesî nivîsiye têbîra min li gimgimê ez xortim sal hefteyê di gundê me da digotin law digo Kazım Baba ew jî yekê taşçı ye û çaxê rizgarê cî bû ya be Kurdî name nivîsiye be Kurdî name nivîsiye îro tu dinivîsînî tu 5 roman 10 romana jî binivîsînî xema kesî nene belkî ji te re çêro xeberan dike dikarin ew bêjin ku roma çi ye çi îşê te heye tu tiravî çûye te roman nivîsiye yani mentalîte ji bo yên vî milletê mixabin ne ku tiştê ku em dixwazin di wî astê daye yani daketiye berê wer nebû berê rêz hebû giranî hebû axaftin hebû ez niha têm çîroka xwe ji ber ku te pirsekî ji min kir sal ekê îlhamî 66 li gimgimê erdhejiya ez 56 da ji dayîk bûme heta da saliya xwe li gund bûm îjarê kalkî min jî însanekî parkî dewlemend bû dewlemendiya wî li ser pez bû şeş zarî wê hebûn gişkî şivan bûn karo xebat şîrkê hebûn îjarê kesên bi heta gundê me wek mîvanekî dihatin mala kalkê min têbîra min li ber lembê ronahiyê lembê jî pir zêde tune bû du sê dadanîn ku parîkî ronahî çêbibe elektrîk tune bû çira hebû li ser kulavê sekû hebûn li cem sekû hene li cem kulav radixistin li ser kulav mînder mêvan rûniştine ê babeta wan çibû di piraniye da berê xwe didan salê bîstan salê 25 tertela şex dihat bîra wan kalkî min her şev qala Xalidbekî ji bîrî dikir ez jî li ber çokê wî bû Xalidbek baş e dûra erdhejiya wek xwendewanekî ji gundê xwe dûr ketim Dakika ez dixwazim te tişek bipirsim vê ev şevê zivin salê dirêj da te çîroka Xalidbekê dibîsne wara ji kalîkê xwe kalîkê min û mêvanên xwe diaxifîn mêvan ji kalik pirs dikir kalik jî qala Xalidbekê dikir ji ber Xalidbekê cibrî gundê wan û gundê me pir ji hev dûr nebû yek ew du piştî mehaciriyê tê gundekî Elewiyan Avdelan ew jî 10 deqe dûrê me bû gund Mijar Xalidbek 6 meha dimîne yek mîralaye du xwendiye sisê serok eşîre 4 însanekî behem paye yani gelek taybetmendî wî henin Keko erdhejiya 66 da em çûn tetwanê ya tili bölge oxulî hebû tabî asîmîlê dest pê kir ji ber ku ji boyê peyvekê Kurdî min 25 quriş ceza dida di wî demê da û di alîkî de jî min şîrmax dixwarin te çima bi zimanê Kurdî peyvekî de hevokekî de bi kar aniye ê min nedizanî werhasil ortaoxul jî li min werê xwend êdî sal ber vê heftê dihat ku di wî demê da jî ev çepkir mepkir derketibûn em demekî di tesîra wana da jî man welhasil
حفتوني هذا تكيام بوام حركتان قطبو ومجارك دن بري خدا خواه من بري خدا خواه تدي قوتني كي إلهامي دبيجن حتى ما خواه ناسكر أمريكي در باسكر يعني من بري خدا چاندا خواه بري خدا ديروكا خواه تيرو رومان بذي رنجي دركت هولي اما ما دو رومان بالتركي نفسي هاي تيجي جوان رومانان هي لي باشي مگو قليرا دستانه ياو جيكو زمان مريا لي برف زماني بحسب خلقي تمي بيايه يعني سواري حسب خلقي تمي بيايه انجا تو بالزمان خو بحلوستا خو بالديروقا خو بچاندا خو تتوي بذي رنگي ما بري خدا وان رومانان لي قهرماني رومانا من زلالن از دكارم قالي بكم جوانا خلطة جبرية بله لور من بخواه يعني الرومان تدا از ايش على قدر من نویسکاری جه رومان جه بله بباره شبوه هناك تكسنجي يعني از يعني بس چایمه درباز نابه يعني از نکارم خواه بگم پاشکوه خواه لأب رومان تدا خوزا على تكلي خوزو مربان دمسال نابرا دم تكلي نابرا دمسالان لور چم زورو زو درباز دبي وكي دل ميرز دراب لهنگي رومانا ته درباز دمكم ميرز دراب خل يعني اگر هنا كسي كو دروكا كودت هنا بزانا دزانا الميرز دراب كيه اجرا چمسر ميرز دراب خالق بي جبري بو يعني دروكا و السر ميرز دراب فاتلي بسندن كيكو يعني بالاتاوا ev tekliminiz dirabu şeru şervanan tebli şervanı tekli xweza tekli gundu nevalan yani hesyari yani embejin ve demi yani peşvaçuyu embejin yani her tür hesap kri yani gülüken her tür serumun nava ve kadeda mirezra ras lehenge tahvandalan dibi tuhvandalan dibi deki reya duru dere zıvıstari derbazdaki le havine tini havine tunavalan derbazdaki disatini çemezoro mala çemezoro avabe yani logur ev kastış derbaz diye ku ev kast bu yer derbaz diye ki merub yani kayıt be ku ya dukhada bile hele kelaka çemezoro ev çemezoro da çıkavmiye ev navale ku tebas kiriye şervani ku tebas kiriye tekliye milezra bu şervani ku rastı yani ketimin tesir etsene eşkere bişim yani milezra berek serleşkere elle serleşkere ki vek embejim teneli zalim bir yerde görür nizam tevli leşkere ku tevli şervani ku rudine radıben yani bir yerde ku tevli leşkere ku digre yani tişteki geleki balkeş bu yeko yani tama hem tama diroke tahat hem bir tama ev tekliye lavbera mervan u gundiyal u demsalan taht yani tama romandat mala tava yani bir şey kan ez zuxazım taraf bipirsim ev reza roman yani mesela demek ki despekir planata hem ku ez reza roman şey binisin yani pişti ev hat akalete hebejin planata ev despekir reza roman hebu jiyana her kurdeki romane jiyana her kurdeki romane le romana henekan per derece henekan ji belki bu kurtu kurtasiye romana اول دا یارو مرات دویا دا ام قالا ام لبولان خینه لمالا کرم قولا غسید شهر دایه سال 1916 کرم بک قولا غسید زرکیه سرق عشریش زرکانه شخصیتی کی پر مزن ایرانی هات کشتن پشتی تکچونا سرهلدان 25 به کم حسنان را بری خود ده
Rojhilatê Kurdistanê. Nîvê mayî 2 sala li Çiyanê ew jî piştî demekî berê xwe din binê xetê. Êku berê xwe din Rojhilat di navana da Xalidbekê Hesenî heye, Süleymanê Ehmed heye, yani Süleymanê Ehmed bavê ferzendê heye. Di vî romana ewil da ji xwe em li mala wî mêvanin. Yek jî Xalidbekê Hesenî heye, di vî romana ewil da rêza romanê da derbas dibe. Werhasil em ji werê berê xwe din Gimgimê, berê xwe din Gimgimê li pê Xalidbekê ne, teqala çemî zoro kir, em çemî zoro di navbêhna Gimgim û Xunûsê da ye. Wexta meriv here Erzurumê di wî navbêhnê da ye, li wê derê Xalidbek li hemberê Urisan şerekî bêhempa dike, li werê dibe Mîralay. Nîvê alaya xwe jî wenda dike. Em werbêjin. Yani Keleka çemê zoro, keleka çemê zoro. Li çemê zoro bixwe, li çemê zoro bixwe. Yani navê wî mintiqê çemê zoro ye. Bi Tirkî dibêjin arpa deresî. Belê. Ne aliyê navbera Xirûs û Bartû yani Erê wext navbera Xunûs û Gimgimê Vartû. ev girêdayê ku ne na? Girêdayê Gimgimê ye lê di navbêhna Xunûs û Gimgimê de cî digire. Yani jêra dibêjin arpa deresî bi Tirkî lê navê wî Kurdî çemê zoro ye. Li werê şer çê dibe, lê şerekî bêhempa çê dibe. Ji ber wiyekê jî navê ciyên welatê me bi zimanê Kurdî helbet wetedara xweş dibe meriv bi vî şiklê romana xwe bidomîne. Welhasil a Sosya jî yani ya Dudya da piştî romana Dudya da em Xalidbekê dibînin rastî wî tên lê dûra jî ya Sosyan da jî em berê xwe didin Paloyê em terin Sekratê demekî li werê dimînin ji ber ku nîvê alayê têk çûye ji werê jî em berê xwe didin Diyarbekirê terin Cem Doktor Fuad, Yusuf Ziya, bavê Tujo û salê bîstan da 17-18 da rewşa Diyarbekirê mêrxasên Diyarbekirê îja cî em li werê Doktor Fuad dibînin û romana 4 û 5 da jî 4 jî berdewamiyên lê 5 êdî çi bûye, kî çi bûye? Yani ew bi rengekî din me roman afirandiye em mîna li ser dixebitin. Sal êdî 5 û 7 5 û 8 piştî bûyeran em bibêjin ew pirstê holê qehreman çi hatiye serê qehremanan çi bûye? Îjar ew pirse ye li ser wî nevî û pîrk, nevî û qalik. Nevî jî qalik dipirse jî pîrkê dipirse êdî pîrk jî ala wan bûyeran dike. Çi bûye, çi hatiye serê wan, çawa reng girtiye tîne ziman û dibêje. Belê. Yani dawiya tego em çûn Diyarbekirê yani te xwedevaran bir Diyarbekirê berê ku hûn çûn Diyarbekir hûn çûn Paloyê ne? Em yekem terin Paloyê li wê derê gundekî heye Xalidbek bi alaya xwe li werê bicî dibe Sekrat. Navê wî Sekrat e. Jar ji Sekratê em berê xwe didin Diyarbekirê jî di lehengên me bi nameyekî Xalidbekê berê xwe din Doktor Fuad. Tekiliya yani Xalidbek bi serê xwe ne tenê Xalidbek e. Dostê xwe bi hevalên xwe ji ber ku û dawdozekî daye ber xwe û dawdoza wî salê 17 de dest pê dike. Ji Sekratê piştî ku şoreşa Sovyetî çê dibe Xalidbek vedigere tê. Yani êdî zeftek bi dawî bûye. Rus û Ermenî vekşiyanin çûne. Xalidbek tê Gimgimê dest bi karê siyasî dike. Ew di pirtûka Mehmed Şerîf Firat de heye. Mehmed Şerîf Firat yekî xiromekî ye. Doğu illerî Bart û tarîhî nivîsiye. Wek Ziya Gökalp e. Dibêje eslê me Tirk e. Em ne Kurdin. Ew di pirtûka xwe de qalê dike. Dibêje Xalidbek hatibû ew Xalidbekê Hesenî bi hev re derdiketin gundan.
هلبستن احمد خانه و ملای جزیری ددان گندیان پروپاگاندا دکرن بشال و شاپک بون و کردیاتی دکرن یعنی جه نویساوی انفام دکن کو خالد بک سالا حفدان دا پشت وکشاندنا لشکرین ارس هاتیه گمگمی و کارو خبات سیاسی کریه انتقارم یا پیش سال حفده لیدی 20 انداجی 21 انداجی آزادی آباد که هر سیاست به بردوامی خویه یعنی دوی مره وی جکو دست بکر چاوا دست بکر چه رنگ کرد دوی مره ویا بین زمانو ببیش بکرتی بله دما که دست بکر سیاست دست بکر خالد بک ام دبینیم که لوگون تکلیه وی به تبلی گلک باشه گلک yani تناس کرم مره وکی لامداره yani خلق جوه باوریده که در دور آوی کنده به yani وکی سرک خوره سرک دی بله وک روشنبیجی سرک چی خوره دی بله تشتی که پسره که yani kese gibi ben terli bir tıpırsın yani seriyle yani benim ki usayım. Pişti ve siyaset demokrasi peki siyaset tek dişi ne baş şeydi be. Dişi ne baş şeydi be. Mesela ve demet ego Mehmet Şerif Fırat Kasım binbaşı Kasım valla yani der o deranda bu da etüdübini Diyet hava hınki yani tişteki acayip tişteki gelek cüda yani. Halit Bek yani ez bavardıkın devakum bir romanıcı kod yani valla hevdu yani Halit Bek niyet hava cara yeken başfem lekret yani beşartlı levsa başınız yani. Yani emdikarın çavaş firo yapkın keko 1880 دا کردان یکم جار سری هل دادن به فکر رامانه کی نتو پروری خوازن دولت خو عواب کن لی حرکتین رخستنی تننه حرکتین رخستنی پشتی یعنی 1920 ام ببیشن دوی دمه دا وک رخستنی خو عواب کن گرچی حجدان دا كردستان تعالي جمعيتي عواقريه كردستان تعالي جمعيتي حركتك الى ليغال ننه يعني تدزاني كي تدا هنه سروكاتيه كيدايه وچد خوازن تو وانا تزاني لبالي اتحاد التراكي تشكيلاتي محسوسه وانا حركات تارينه بدست تركان اوابويه ونجات پرستن لهمبری وانا ancak tutukari hareketeki illegal avapiki. Karo xebata xwe bi vî rengî bişopînî ji ber ku îdî Romyan ya jî îtihat û terakiyê pêda berê xwe dayê Kurdistanê. Yani li Balkanan dewlet ava bûne. Filîstîn azad bûye. Misir ber bi azadiyê çûye. Di destê Tirkan da yek Anatolî maye. Gişkî muhacirin مهاجر بالقان و قفقاسانه برای خودانه آناتولی و خواستنش خورا ولایتی آوابک. دوی دامه دا برای خوددن کردستانش یعنی کردستان وک ملت کردان وک ملت قبول نکن. جبرویه که مصطفی کمالیه کم جار 1917 دا تی مایا فرقینه تی سیلوانه جه گرگر کردان را یک نامه اندشنه. جی جمیل چطورا دشینه، جی حاجی موسی خویتی را دشینه، جی گلک گرگری کردان را دشینه. هذا demek ki Gusa'da Halit Bek mesela milli, mesela milleti xwetine ole. Gotine ki heye perxweşe kek dibêje her çiqas de fikr ramanda em wek hebudu ne fikrin jî daw doza me pîroze em bi hev re dikarin karo xebatê bikin. Yek ev gotina wî gotinekî pir balkêşe deve merev berê xwe bide wî ji ber ku hereketekî millî ava dike wî de hereketa wî da leşker henin, şêxû mele henin, rewşenbîr henin, ateîst henin, Alewî henin, Sunnî henin, yani ji her rengî însan têda heye. Deve em ya bibînin yek hereketekî gelem Siwanekî Siwanekî lê îjar hereketçî
پنج تبج حجره يعني جي پنج كسان بكتي وناوي حركتي خوشي بكردي كرنك بونغ سو نزانم işte بناوي خوزایی تشتكو بلو پنجارين چولا بيلتان مثلا gruba بيلتان بوان ناوا حجره سيستمي آفات كتاتي ده دبا انفياجي بينن يكشي دبجه دو زمان حقوق ملت كرده از بكيجان وجداني مفكورا خويا ملي تركم مفكورا ملي دده پیشیا خو خلق بك انسان كي باورمنده ام نابيجن اتيست نظام تشتكي چاوي نا لانسان كي سيكولره انسان كي اولداره باورياوي هي وجه او كي برخوش فهمتك وقت الفلسطينيه كاسيكو جي ايات فهم لكن برخ دنوي خلق بك بقلك زمان انتظانه لي تشتكي دجي زفرادا بيجم كاك إلهامي وقت الشيخ سعيد تي داد كهكرن جيد برسن دبيجن بيستو چارا دا تشوي ازرمه خلط بگي چتكر دبيجا وقت اشتون لسر پرتكي كار تكر لسر پرتكي كارو خبات تكر يعني تي خويا يكو خلط بك نتاني لشكركي ام ببيجن نافداره يعني دواري لشكريه دا كاسكي بسبوره بگومان هيا ويجي ديرو قوي هي جبركو ام دبيننكو بهالبست احمد خاني وملاي جزيري بري خدته گوندا يعني الهام خوجه احمد خاني قرتيه كردكي نتو پروره الهام جوره دگره بوي ناويجي دو برتقان دنفسينه نو بهارا بچوكان و ايمان عقيده ايماني اوجد نفسنا يعني برتكي وسا كارو خباتك وسا جتك انسان كي براليه ديروكزانه روشنبيره سياست مداره لشكره قالك عليه ويانا ودناف قال جي بقدر قيمته براستي هركشي وحسدك جبركو لقراجير نسكي قندي مايا قندي لولانه لوري تروك عشيرين خروما كنتينا بعودو دبيجا سال 2019 دبيجا ام براي هيفن ما في مو دولة بوني هي ام بهفرت قارن كارو خباتي بكن جبوي وياتو أستنجي تنية حتى رجع يرودنا بين خروما كانوا جبراندا جارينا بيفشون شي بويه تشتكي نروايه جبركو براي خالد بيجي احمد بك جبري بشتي وگرا مهاجریه تی گنده ما خرومک دا داویجن سر گنده ما سال 1919 شش کس تی کشتن خالد بك دست دسر دبیجه مثلا شارع عشرایی ننه ام کردن از نخوازم که شهر گربه به ونرابن حیفا خوهل ننه تشتكوسا نادي برجيوندية ملتي ماداية يعني ام فياج بوي قمقمي دبيشن كاكو لي تكرياويو شورية هي تكرياوي حتى قرسي هي بتليسي هي يعني حزارو ناسدو حجدادا عين داميدا اندام كردستان تحل جمعيتي بر برسياري كردستانية ام دزان كردستان تحل جمعيتي لإسطنبول أفاد به ليه كم جار أزادي لكردستاني شيد به أفاد به تمام كيف أفاد به تشي gerek başka şey yedin İstanbul hatıra lamazdan rast yani işte İtalya Cemiyeti kurdu Zarbaket'in patikidile ara hamul İstanbul'u hatırlamazdı. Ne tevgel azadi rasta Kürdistan'ı hatiye de bazandır. Evet şekil gerek başka şey. İcare keki ilhami ez viyajı bejim 14 Nisan'ı derbaz bu. 14 Nisan'ı set sal vegera set sal ya qetla wiyo hevalin wi bu. مخواز لسر تلویزیونان لگلک دران وک آگاهی ورد داین لی تلویزیون کردان پک جی ندان او ایشا دلی ما وک ایشا دلی من جبرکو دیروک هشه ملتانه ملتی کو هشه خو اندام بکه گیج نکاره هیدیه بده پیش روژی هوا بکه جبرویه که پیوستی سیاستی
پیوستی چانده به دیروگی وی وقتی داییه yani Türkan 3 سال devlet xwa vakriye ya radibin Mustafa Kemal rudinin Mustafa Kemal radibin rudinin vaqt Kevin Tengasiye beri xwe disadin Mustafa Kemal em milleteki bin destin ji boyê me zêdetir pêwîstî bi qehremanan heye deve em qehremanî xwe derbixîne pêş yani ne tenê qala Xalit Begî nakirin qala İhsan Nurî Paşa dikim qala Doktor Fuat dikim qala Şeyh Said dikim qala Seyyid Rıza dikim qala Alişêr dikim qala Koşkirî qala Angrê û qala Bisûpêncan em dîra seve nakin yani ew qasî komkujî qewmî ne ji bo vî milletê gotinekî me Kurda heye heta pozê mêriya neşewte meriv nabe mêr eke ku ême ne carekî belkî hezar caran şewtiye hîna natiye serê me ya yani ev tiştî ku te got gelek balkêşe serava wî ji ev e ku yani dixwazin hişmendiya me netewî ji me dur kine eger ku herkes dijminê me dizanin ku eger ku yek Kurd bi dîrokiya xwe de yani haya ji dîroka xwe lebe li hişmendiya netewî jê nebe ev êdî tişt nake yani ji bo heber dijminê qet tişt îro gelek rê girtine yani rê gelek girtine bir warî de gelek çetre ser ya ji bêjim eger ku mîro bilirin mesela rojên ku te got li heyên ki netewî ku te got îro çiqas Kurd dizanin vê rojê dîrokî çiqas Kurd dizanin çiqas pîroz dikin ber çawane mesela evet millet bu çawa ku te got hişmendiya netewî ye eger ku ev hişmendiya netewî ku tune be ev millet wek millet ki azad nabe mala teva teras ku yani böyle yekî îlamî mesela haya me ji nameya ku Xalit Begê ji Sovyetê re şandiye di 23 da haya me ji wî nameyê nine arşivê Rûsan ve bû di çira kovara çirayê da li Stockholmê nameya Xalit Begê a ku ji Sovyetê re şandiye alîkarî jê xwastiye derket di salê heftê da ger ku haya me ji vî nameyê hebiya belkî hereketên me yên çepkir dikarîn bigotin law me berê xwe de Sovyetê em jê hêvî dikin Sovyet salê bîstan jî alîkarî neda me aha ji tere belge nameya Xalit Begê Yusuf Ziya bi xwe tere Gürcistanê me nezanî bû berê erî haya me jî tune bûn niha derkeve holê em dibînin ku çima em di salê bîstan da bi ser nekeftine sedem ji wana yek alîkariya milletin ji me re çîne bûye yek İngiliz alîkarî nedaye me du Sovyetê nedaye me û Fransiya jî nedaye me yani Mondros mütarekesi ya jî ew sikot pîkot heye wexta sinor çêdibin dewletên avakirin keko û çaxê haya me pir ji van tiştan nebûye kek dibêje min bihîst Xalit Beg Cîbranî bi rastî mirovê li gel eşîra xwe Kurdo botan var toyê me hemû jîran velê yani pirs meriv dikare bikele me ji pirsê pir zêde fam nekiriz bersivî te tişte ku balkêşe te got ber alîkarî nekiriye vê demê Sovyetli İngilîzî li kemasî gel û me de tune bû yani ev siyasetmedarî wê demê siyasetmedarî wê demê mesela bêjin dewleta Tirkiye ev Atatürk'e bir şey wala bu xwe çûne tekilî çêkirine ev bu xwe şûne tekilî çêkirine yani zor warê dîplomasiyê de şûne xevetine wî ayne cem xwe çûne vur lê li wir me de ev qas tune bû wê demê kemasiye bû Atatürk em bêjin hem dişiyan tev wan tekilî çêdikire hem jî digotan tev û Kurdan tekilî çê neke em hevalbendê hev waran ne hevalbendê me em çi dixwaz em hev re bikin waran yani wana jî asteng çêkir devleta Tirk jî asteng çêkir ve eger ku te siyasetmedara me wê demê eger kunekî warê dîplomasiya de gelek tiştekî Kurd çêbikirina İngilîzî û ev devletê din tev li wan tekilî çê dikir ez difikirim keko Keko İlhamî di salê bîstan da Kurd di navxwe da ew kî datînin hereketekî çê dikin
حرکت چکری هیه دبرکو ده پرتوکا محمود اکویرلی بین باشه قاسمان حترالاره devraدا وقتا Mustafa Kemal de ezrimi binbaşı Kasım be Mustafa Kemal ra tekli datine je Mustafa Kemal ra çi dibêje zanî dibêje li aliyê me li serhedê sedî heştê û pênc Kurd dewletxwazin sedî heştê û pênc ha yani ji sed kesî heştê û pênc kes dibêje em dewletek serbixwe azad xwazin ji bo ku tu pêşiya li vî bigirî devê tu serok eşîran rewşenbîran şêx û melan sürgünê Anatoliya navîn bikî ger ku te sürgün kir tu dikarî pêsira xwe ji wana xilas bikî ê ku Xalit Begî dide dest Binbaşî Qasım e haya devleta kur haya em bibêjin teşkilatî mahsusa ji kar û xebata azadiyê heye di bîst û sîya de heye êdî di bîst û çara şinda jî mesela milletvekiliyê Solxanê heye Şeyx Saîdê Kurdî Saîdê Nûrsî tê ezrimê ew îxbar dike dibêje Saîdê Kurdî di vî demê de hat li Ezrîmê bi Xalit Begê Cibrî ra ke têkilî ye heftekî di mala Xalit Begê de dimîne Xalit Beg îqna nake ku bîne ser rêya netewîzmê yani Saîdê Kurdî îqna nabe ji te re wî bêjim de bîst û pênca da di pirtûka Malmisanij da Hareketa Millî Diyarbekir Cemîl Paşazade salê bîstan da Cemîl Paşazade pirtûkekî wî heye di wî pirtûkê da dibêje Saîdê Kurdî çûk Cem Kurd Hüseyin Paşa jê destûr xwast got ku hereketa bîst û pênca dest pê kiriye destûr heye ez jî bêşdar bibim dibêje Saîdê Kurdî rê neda got tu hesû bera Memû didî Memû bera Usûd didî herdû İslamın bil hevdû nexînin xûnawana nerbîje destûr neda got destûr neda yani di pirtûkê da dibêje destûr daye nedaye hinek dikarin bibêjin na hinek dikarin bibêjin erê lê çavkanî heye ez pirtûkê dedim bila her ji Malmisanij bipirsin Malmisanij nivîsiye wexta tiştekî hat nivîsandin dibe wek çavkanî dikarî serî lê bixînî tu bêjî mêrik nivîsiye yani tu ji berxwe ve navêjî jarê de salî bîstandekek îlhamî Kurd çi ji destê wana hatiye dikin lê tiştekî heye diplomasî yani dewletê mezin hêviyê nadin Kurdan îro tu dikarî bi rengekî din bêjî Kurd dinya elem piştgirtiyê didin Kurdan lê Kurdin navxwe da neyekin tu dikarî vêya bibêjî wexta tu salê bîsta û îro bidî berhev tu îro dibînî Rojavayê Kurdistanê Amerîka Fransa İngiliz İsraîl nebe Türk de rojekî da tar û mar dik rast e lê îro ne wek salanê bîst sal bo ew kî jî bidin em ji bo başûr jî bidin Talibanî û Barzanî bi hevdû ketibûn li hevdû dixistin xûn derdiya Amerika bir Amerikayê li hev anî got herin ser axa xwe şîrkatiya xwe çê bikin xurt bikin mesela xwe ya millî çareser bikin li hev anî şand keko yani em îro di navxwe da ez dibînim ku di şiûrê millî da îro em di şiûrê millî da ne xurtin ne ew qas xurtin lê salê bîstan da ew xurtbûn heye min qala min azadî wek mînak date em dikarin qala ew kê bikin qala axiriyê bikin ha tu dikarî bibêjî lokal mane berfireh nebûne ew tiştekî din yani tu dikarî ya dînî holê û gengeşî bikî lê em tiştekî dibêjin dewletên dinyayê di salê bîstan da alîkarî neda me alîkarî ji wana xwast me xwast nebêje nexwastin me xwast dedî ez ji ber wê yekê qala nameya Xalit Begî dikim ji ber wê yekê ez qala
Usivziyatım çüye Gürcistan'ı alikari khasiye yani azadi jdesti ve çahatiye kdiye ve Erzurum'e halık bek be konsolosluğa Erzurum'e ratimi tekildabe ekeko Sovyete go em alikari naduwe alikari je khwastin gotin em nikarin tekliyeme bir Türkar heye İngilizce alikari da Kemalistan u Fransiyajda de encame da menekari de konjüktüra Salibistan'da emravın belki hevi beden milleti xwe lê em dikarin tiştek bêjin tu serokekî me di Salibistan'da teslimê Tirkan nebûye ne gotiye diyam Tirke ne gotiye ez xizmeta we dame ne gotiye bi mêranî çûne berdarê hatine sêdar kirin bi xencêr hatine sêdar kirin jojwana yeke li Diyarbekirê keko li Diyarbekirê xençer dikin dibin sêdar dikin di mehkeman da Doktor Fuat heye bavê wî dibêje layê min dîne dibêje na ez nedînim ji bo da û doza vî milletê rojekê min xwest ez canê xwe bidim bi zanistî min serî daniye vêrê kekê îlhamî yani numuneyên gelê balkeş henin ji van numuneya me re dikare romanan çê bike me re dikare destanan binivîsîne me re dikare helbestan binivîsîne me re dikare şanoyî çêke me re dikare sînamayê çêke ji bo kulturalîzm ew pêva gemar ji holê rabe em pêwîst e em milletin em dibe em romanan binivîsînin dibe em nizanim çîroka binivîsînin dibe em helbestan binivîsîn neyê xwendin jî dibe em binivîsîn zimanê me ye dibe em xwedî li zimanê xwe derkevin ya herî giring ew e dîroka me ye dibe em xwedî li dîroka xwe derkevin ger ku em vana nekin Kemal Fevzi gotinek wî heye Kemal Fevzi insanekî bêhempa rewşenbîrek pir delale ji Hîzanê ye Bitlisê ye kekîlamî ew ka wî heye di salê dehan da 1910 da 11 da 12 da helbestê xwe li ser İttihat û Terakî dinivîsîne yani pes mêwan dide ha çepka lê dixîne lê lêbûna xwe ji Kurdan dixwaze dibêje ger ku di demekî Kurd da tu ji xeta û xeletê xwe venegerî ew ê qirnên dehawtû tornê te neviyê te ji te bipirse bibêje çavê te kor bû goyê te ker bû te nedît dibêje meriv çi qas ji rêya zerarê vegere ew qasî bi xêr e yani fark ev ku keko çawa te got yani wek ku te got em bêjin vê demê kurdewarî giran bû hestê le îger îro piştî mesela çil sale dîsa jî ew kurdewarî gelek Kurd bû ji bo azadiya Kurdistanê ew qas kes berxwede çiya çûn şer hatin kuşun şehîtin ji bo çi ji bo azadiya Kurdistanê lê feleketê ku televizyonê hat ser wan ku hat ser me hebûyan bixabin ev rêveberiyê wan ala kaderê wan li kurdewarî tune bû a îro jî em dibirin îro jî dibêje em tu tiştek naxwazin ev azadiye kulturalizmê nizam şiyevana hebû ji bo sosyolojî ne guncabe yani hewciya nine em tiştekî bixwazin tu kes nabe ji wanlara nabêje kesê der dora wan eger ku ne guncabe azadiya Kurdê tu naxwazî kulturalizm tu naxwazî tu tiştek naxwazî ev qas kes çima hat kuştin çima şehîd bû lê ez û te em bêjin em hayawanin lê me dixwast ku dema ku yekî li hember Kurdistanê derket lê ew kesê ku der û dora wan li bêşik bêguman li hember wê bisekine ev nebû îro jî hîn nabe îro jî hîn ev bêjin yani de ku dora be nizam roje vediguherînin nizarim tiştê lîstikên zarokan lê îro jî didomîne ev tevî malî ku kurdewarî dixwazin lawaz bikin kurdewarî dixwazin wîn la bikin yani mesela ev yani îro dîsa çi ket para me çi ket para welatperestiyê Kurdistanê em jî dibêjî li hember wan li kurdewariya xwe xurt bikin
هشمندی اندازه خود بکن چاره اوه اگر که حیات ها تشته که başta چیه انجام لازمنا کردواریه مثلا اوه این روزی yani rastlamı rastiydi ben. Jukhar romana tedaji yani tu mesaja via dedi yani mesaj evet yani tu zamanı romanı dinlisi yani tu دخمليني روماني دخمليني يعني كردواري دخمليني bu zamanı romani تجي mesaj der zanım gel ki tişteki koş dedi yani kerem ki كاكيلامي يعني قلت ما كرداي هر اجل سر كوكا خوشند بي كوك كاسي كوكا خوندان بكي نكاري بيشي روج خوجي بيبينه وقتا كوك جي عردي رابو إدي نتقالا بلدكي نقالا بيشردكي نقالا داردكي نقالا إنتكي نقالا رنگدكي نقالا تيراندكي جبرويه كي ملت بون بكوكا خوفا غريدايه يعني بديروكا خوفا غريدايه اجاري مل كدري وين ذكرت قالت شلو 5 سالان كر شلو 5 سال سر كوكا خواننه كوكا وي جودايه لسر كوكا دشين بيه لسر كوكا ستالينيزم شين بيه اتنكاري جيبي دوشني ادغو وساتستاني يعني ذاتازاني كو كردستاني وجبو ازادي كردستاني يعني وكدن ام كنت كجبو ازادي كردستاني شدكن ام تشي لباش تشي لغرق نديت bu خبر يا ناني ترابي ايسان نوري شهر مزار بكي گر ترابي خالد بگي شهر مزار بكي ترابي شيخ سعيد ربيجي گرجي بو ترابي سيد ربيجي سيد بو سيد رزارا اتو تشد بدستخني او كوكاتيه او ابوناتيه او ملاتيه لا دستبك اوسا لبو كيكو ولا دستبك اوسا لكرن ولا دستبك خلي دركتن مثلا لا خافوكي ابو بله كيكو خدي لي درنكت شو زاني يعني محمد علي خاباند يعني محمد علي بيراند تربكاي شي عبد الله جان رابورتاجويه عبد الله جان رتشد بيجي غير كوجم نبويا نتويستن كردا دبون بلاي سري تركان من بيشي ليغرت بله بيشي ليغرتن je كوكا خد دربونه يعني دبا مسألة جبركو كك إلامي د برتقا د ناميا خدا ناميا عبد الله جلان دوان دمي داوية بارواكر دوري مسألة كولترالية كه مسألة فدراليزم كه مسألة قالك تشتانتك مسألة قلا ديروكي دكه دبيجاز 1000 ساله د ناوبينا مو تركان د دوستاني براتيه هبو هيكو مادام كو دوستاني براتيه هبو چما 25 روتا چما لکوشگیری کردان سری هلدا چما د 25 26 حتی 31 کردان لاغریه کومارا اغریه اواکر وقتا کو براتیو تکلیه کی خوش ابو چما اف چیبون چواد کاری برس بدی demek ne خوش بویه تکلیه داگرکریو کولونیان تجاری خوش نبویه و براتی دنا بین وانا ما نقدر بيجي شيء بويا. وين حصل؟ جرى داوي على تاني أخويا داوي شوي هاتش يعني داوي كري يعني وين تشك داوي مثلا. يعني مسألة كمية كأكو دبي يك أم خود الزمان خودر كيفن أو يك دو لسر آخا خو دبيش بوي تش ستاتو هبه دبت خودی لرنگ خودر بکوی خودی لدیروکا خودر بکوی خودی لچاندا خودر بکوی گر کتول خودی لوانا در نکوی وک ملت جی ایدی نامینی راسته ملت بون لسروانایه راسته ام بقى سر مرة يعني كار مرة قالك جريجو فرا عنده كذا قالك درو دريج باخبن لبقى ام لبي بي والدنا ام رومان شوي بي لكن انت قادم ترى ببرسمكم دابا كنت تفكر رومان كر يعني شقاص وقت تاهات كنت كم سال تا رومان 18 سال 18 سال 18 سال والله تاوا يعني ام كنت كاكي لامي كركو زماني مهبيا جراماتيكا من هبيا اسقالا جراماتيكا هبيا بلكي دس چند سالان دا متكاري از بقدينم لي من
زمانی گراماتیکا من تنه بو کرمانجیا من يعني وقت گراماتیک نویس نه باش بو مج صفر دست بکر لی تدی وقتا مرف کارو خباتی بزمانه کی بکه تو بخواد نخوازی زمانه تا پیش فاتی چه که ایلهامی ده پرتوکا اول یکی دا گر کتل پشت او که مزه بکی پرتوکه سی کسی نویسیه یعنی ده درباره پرتوکه دا خواندنه نویسینه هر اکی فکر خواه گوتیه قال زمان دکن دویژن زمان درباره رومانوه دا اری چند کس نویسندیه چند کس؟ والله كاكو بتخمينا من دفاز از بنفس بجمير بشان كاس من نفسيبو لقمان بولات نفسيه بله إكرام أغوز نفسيه بله موبي أسر نفسيه سردار روسان يوسف يشي سعيد مولي سردم نجدت gündem رشید باتی رجب دلدار سراج Oğuz Dersim Tekez Ali Öncü Brader Müziki Zeynel Abdin Zinar Kadir Uso Şeyh Mus Özengi Mehmet Dokala Turan Ken Künt U Abdullah Var Hani Vana Gışka Hani Khan Vana Gışka Nevisiye مالا وال آبا گلک طبی مرف گوتنک مکرده هست دویجه کسی که رخنه من بگره نخولا من آقای منه یعنی کسی که رخنه لغمانا من بگره او آقای منه از من تاریوی مه یعنی نخولا مه بلی چر از دبیشم رخنه گری بسری خود صنعتکیه بشکیه دوت هيا تجي ادبيات كردي هبه او تديا بقاربي بيني هولي رومانا كردي رخنه الرومانا كردي بكري لتشتكو لقمان بولات تكه كاريكي بيروزه لقمان لسر برهم كردي رومان اكونا حتى دكتيه هيا وجه هي خوانديه او د درباري ويداجي نویسیه او کریه پرتوکو او پیشکش ملت خواه کریه مرکش مرا گو دواره ریزه رومانه دا دناف 5 میلیونه دا ده ادبیاتا کردی دا و گاوه تو یکمی ایدی ام نزانم بلکی یک درکه و از هیوی دکم 8 رومانا ریزه رومانا بنویسینه او به یکم اثر سری مسرچاوی من از بیاد خواستم مرک پس نیم دا یعنی گو ده رزه رومانه دا کسی کو حتی نها 5 رومان نویسی به تونمه گو یکی در نزانم یعنی والا خلات بودا من خلات بودا نه یعنی کسی که در حق رومان تر نویسنده تبی مالی کو یعنی والا هستارن والا علاقدار وجه کردن والا کردواری والا هلا کو یعنی کردیه خواندنه نویسندنه او رخنه کردنه آن نیخاندنه یعنی جبوه گلک کاری رخنه جی هیه لی ده پرانیه دا قالا زمان دکن قالا چیروکی دکن پرخواشه ده بیجم ده حیات خدا تشتکی وانه خونده بو ولای پرو پر بدوه ای کسی وصا ببیجی هنه لی ببیجن رخنه بکن رخنه گریه دا رخنه بکن اوجی هنن گش کی سر چاوم منه گش کان پیروز بینم یعنی بله رخنه جی یعنی تکلیه اجی تکلیه اگر که تشتکی تکلیه تبه تونه رخنه دکی تونه شروع دکی تونه دخولی تجی علاقه رابی یعنی بله مثلا اوه جبو گو یعنی بالا اگر که وجه کردی به اف کسی که جه تکلیه دکی مالوان همون آوام به اف کسی که لاغی وانگو بالا همون او د رومانا داویا رومانا اول دا هي تتقالي دوره دا جانا بره خبدي كي تشغوتيه بله تشكي درا استرد اي بركه ام روشا نيسكار كود كودواري دزار برهمه روشا برهمه كردي جديدان تبل تكريك زمانان رومانا ته çok az hat kaldın tekliye kaldığından çabuk ام بیشتر یاری بود درود درج به طرفه
Gihiş ev kesi kudufadır romanı kurdu bixwînin ancî tekilî çapemeni çawa bu ez zahmet evet dizanim. Ez yani diye başlarım. Zahmet nivîskarê Kurdî Kurdan dizanim ez. Dîsa ji te re bipirsim ki bila temaşevaran gudarî bikin. Kî gotu bû ez nizanim. Lê camerekî dibêje nivîskar milîtanê romana xwe ye. Milîtanê romana xwe ye. Yani nivîskar dibe romana xwe pêşkêş bike û wek milîtanekî li ser bixebite. Ew tiştekî din. Niha ez werim bazara xwendinê. Bazara xwendinê wek fuar pirtûkên fuara ve dibe. Pirtûka min heta roja îro di fuarekî de ciyê xwe nedîtiye. Ev kêmaniya herî mezin e. Yani reklama wî dibe çê bibe çê nebûye. Min li Diyarbekirê da camerekî min got tu pirtûka min çap bike. Çap kir, pere jî ji min girt. Min rojekî jê pirsî min got tu çima navê fuarê? Ê got perê min tune, malê min tune, mirkê min tune. Çawa herim di fuara da cîkî kirê bikim û pirtûka dayînim. Ew nebû. Min berê xwe da a dudiya te perî got. Perî pirtûkê min derxist. Li Diyarbekirê fuar çêbû. Li gelek bajaran fuar çêbû. Pirtûka min di fuaran da cî negirt. Neçû. Yani werhasıl wexta ku bazara pirtûkê tinebe, pirtûka reklama pirtûkê tinebe, xelk haya wî jiyê nabe. Zêdetir min li Avrupayê ji Swêdê ra ekola wana xurt te min ji wana raşan li werê hat xwendin di piraniyê da. Li Almanyayê tek û tuk, li Hollandayê yek û du, li welat jî li ser Pirtûka Kurdî kom demekî hat firotan xelkê li werê girt. Li İstanbulê medya kitêbevî, pirtûkevî heye. Li werê hebû çend camera çû li wê derê xirî û xwend. Werhasıl diaspora Kurdiyê ye. Qala wî jî bikim. Çend roj bezê çûm Belçika. Min bi xwe re 5-6 pirtûk pir. Min got di civînê ez dayînim, belkî xelk dikare bigire. Yekî hat kirî 20 euro da min sê pirtûk pir. 10-15 jî min wek diyarî da xelkê. Diyarî da min dî yani kes nakirin. Xwîne bi ji te re bigire. Zimanê te heye. Tu dikarî bi Kurdî bixwînî belê. Ji te re kere bike. Welhasıl geko xwendin bi serê xwe babet e. Kurd nikarin bixwînin. Kurdê ku bixwînin jî yani ew Kurdê entelektûelin, nivîskarin. Belkî ew pêwîstî bi xwendinê dibînin û dikarin bixwînin. Lê bi pere parkî zehmet e. Divê tu beleş bidî. Diaspora Kurdî heye. Diaspora jî di vî warê da bi kêmaniye. Em çima dibêjin bila diaspora hebe? Da wexta diaspora qedr û qîmetê nedin nivîskarê xwe. Pirs û piskirekê nivîskarê xwe çareser neke. Nebe alîkar. Nivîskar çawa dikare berheman bide? Moralê te xerab dibe. Were min 2400 euro ji bo êva pirtûkê bi vî rengê hatiye çapkirin min da perî yayınları. Geko yek kalîta kaxiza tune du herfê wê piçûk kiriye ji vira jî xwastiye disa qezenc bike. Êva jî eybe şerme yani meriv dibe qedr û qîmetê bide nivîskar. Romana wî tu bi erzanî pelê kaxizan li werê çap bikî ew ji nayê hesabê meriya ji ber wî geko kekê îlhamî deve ev babet jî bi serê xwe were şîrovekirin, were qalkirin. Çapemeniya Kurdî di kîjan astê da ye, rewşa nivîskar çi ye, nivîskar gero bi moralê an moralê wî xirab e. Li Başûrê Kurdistanê nîv dewleta te heye. De warê rewşenbîriyê da, de warê nivîskaran da ji ber ku me qala diasporayê dikine. Li Hollandayê jî me got em paşû belkî çend nivîskaran bînin bahev û du em ji parkî çalek bin. Kek îlhamî de çê nabe di carekî da. Hêdî bi hêdî dibe bi hêvî meriv dest bi karekî bike û pêşva bibe. Yani xwendin hindik e, dikarim wî bêj. Yani geleperî dike ji Kurdî taybetên dike ji ber ku yani gelek bilasî mîle wekî din jî yarî Kurdewatî bûye lawaz
ev dibe ev bir revşe harabi ev dibe em derbaz bıkın lehem baba bisekir evci çare seri disa kurdavartiye yani hişmendiye leteviye ez disa tara duvara bıkın كاكيلا جاركم ما بخواستا وكردكي ما تقاري بالتركي جي بنفساندا جاركو تاب التركي اف برتقانا بنفساندا استخمين دكم بحزارة انسانا وي وانا بخواندا ليه ايما حلوستا ايما ساكنة ام قدروا قيمة الدن زمان اخوان ام ددن ديروكا اخوان دابا بلايا كاسا تيجي بخونه دسا ام دافجي زمان اخوان برنادن Gringe yani evet Gringe evet yani eğer yani Türkiye bir misaldıra yani kes daha targettir yani koydu ser koydu da yani numara müceye Kürdice, Zavakice, Türkice, Roman yani vakit bu Türkiye tek vardı heri zele tek adı ve ne vakit Kürdiye le en bizzare benim vakitte bizzare به استنگی را به کماسی را به زور و زحمتی را به زاره کردی دینی بسن او تشتکی بخواه گلک باکشه او گلک باتداره مثلا اوه قدر قیمت اوه گرینگی اوه yani وکردن اگر کنته بخواستا yani جبوه ام بیا بزنه yani خواندوار میگه که جارلا مرا دیویژن هون چما کردی را آخفن آن هون چما کردی نانی بسن از yani دکارم بیجم آجورا کردی Ayvara Pırtıkı kurdu. Ayvara beraber kurdu. Çen keste tevaşedıkın. Ayvara veli sevi, ayvara yarım murat. Çen kes hatiye koydun. Eğer ku Leylan bana, Lavukal Leylan bana, Selahattin Demirtaş bana dur zaten gırsın. Leylan da çeye Kurdistan tüle, Kurdistan tüle böyle kes falan ne kapire. Carla Jimbera Jirak'taki karşı oyunçuma kurdu. Lali nasıl? Oyunçuma kurdu. Bernames çenekin. Hem kurdu Bernames çenekin. Hem kurdu dili bisinci. Kurdu nefискari meceli. Meceli le hum kuderinin. Hem kesi kuderinin. Hum kuderinin. Hem bana da zanın. Yani hem bana başlarını köku. Disa tarafı basın eğer ki ilk bu kadar bütükatte bu kule çava peydalık yani sıçılan düşündüğü. بمرة تقرب كيف تاكلي اگر كل ولاته لولات جي دكارن برخو بدن برياينلاره Peri ve şare peri ne? اري لو داري دكارن بخوازن اوجي دكارن Dervay velatte دربای ولات کارم برای خواب بدن من جمن بخوازن yani biz çok az bir düşün lav nişanı ki yani Facebook sosyal medyayı tenizden çava yani. سر سوسيال ميديا يدكارن بمرتك داينن جمن بخوازن ايش دكارن بغانا ربشينم يعني yani öyle. Jikote nişanda Edisa nişan buldum. Yani bu vasi Türkiye'de rezervoman yek dudusu yani veşare peri derketi hatta derketin İstanbul'u. Ama ki ekesi ki derbe yuvalata duhazdan bu kurun rastlara tekili tevli veli sabri tevli nefискari meyhece bakın. Evet yani Facebook'a mı heye, Twitter'a mı heye? Veli sabri Facebook'ta. Yani asane eğer ki benim bu kadar tekili şey ki asane. Ne beklerim. Kek sabri ez duhazdan hatta davya berrabe mikavın. Tişte kutu duhazi beji an tişte takı bir kiliye beji he antille. Ya tişte eve yani her Kurdeki dve xwedî zamanı xwe derbikeviyek de zana û nezan nabin yek heta meriv nexûne meriv nekare mêjî ava bike mêjî ji bo me Kurdan pir giring e yani mêjî meriv dikare bi xwendinê peyda bike meriv dikare ew ka xwe ji dîrokê bigire qehremanê xwe nas bike bi vî rengê ancak meriv dikare pêşe roja xwe ava bike hêvî bide milletê xwe ez ji ber wekê dibim wek berfa çiyaya zimanê me rojane dihele û di alîkî da asîmîlasyona Tirkan heye û a dudiyan da jî em li ser medya civakî jî dibînin Kurdê me li piraniyê da bi zimanê Tirkî xwe îfade dikin an jî işte bi zimanê din ji ber wekê em dibêjin ziman
زمان هبونا تيه هبونا خوندانك استكانم بیا بیش استکانم چه بیش gelek sıfatlı bu kadar bir ne kire destek ette helbette kvaldi bu helbette ki bir bu ez dukazım bir helbette daviya berlame de laha bixera xwe bixuyiş bera باشه ما هلبستا خالد بگی جبری جی قلم آوی خوانده بو و از جبوی بشتارین ما اکونها گداریا متکن جبوی وانا جی ازسا هلبستا کی بخونم زوره پیشنگک دشوره آزادیه دا گازیا منو تبیست بو بناوی خالد بگی جبری اوری مرن شردکر به شوزانینک پازلاندی دوره املپی بمشن دم نینه زوره لهمبر مارین حفسری ده جنگ آمان و نمانه دا به حالانین کوایی به زند و بندین بادایی انجام مرن بجی شرم نینه زوره لازمانه بهوشتک داگر کری یزدان تو بخوابی رونشتی بل سر تخت و پای زیرین به خاک و اخ لسنگا تهبه چندین دل گرم نینه زوره گر بهنا دوستانیا خالد بگی جبری و خالد بگی حسنی جدتی ده بلا ست سری من هبن هر ست سری جل برجر جلیبن خم نینه از بگوری زوره اف هلبستا جمال خنزور بو و مخواست بورا پاروا بکن بخونم بورا مالا تاوی gelek ihtiyar bu gelek tişteki elbette ki koş bu yani lavara koveci vatedar bu mala tava biraz çekse bir ez vatlaviya berlami ez baver dikim udukvazım carekidin endisa telvel serbe ekrak halatte dibinin endisa karu barite tevle temaşavaran en gudari dikin اجد ویجم مالا تاوا که قیلهمی تا درفت و امکانه کی حاصل کر آوا کر و اجبون بیشتر بو میوانه ته و لسر زمان کردی و لسر دیروکا ما چند گوتن کر سپاسی خواه پیشکشت کم دویجم تو هر بیشی دمتن باش گلک سپاس ریزو سلاف اجی سپاس کر گلک سپاس تماشا ولی ام هاتن دوگا برنامه گذاری کردن نویسکاری می هجا ایگالک تشتیم بادکش کردیم yani تشتیم بادکش ev bu çiğ ve beraber de ben ya leteveri zaman bu koya rastı eğer ki zaman tülebe millet çilabe zaman tülebe azadiye ve millet çilabe jibo ve evci berikode zber beni sahakriye denteko berikode zber berikode druka Kurdistan u roman nivisa diye rezerv roman çava kullu gudari kır se çap roman nivisa diye rezerv romanı ev kere ki gelek kıran bahaya kere ki lete perveriye kere ki Kurdistan'ya Çin'deki parama deve em koydu derken çava koydu derken kere van para bakın em Portakava bakın u bela bakın meci eve em de bir yerde karı bakın ne zahmet beci jibo Kurdistan jibo veje Kurdistan jibo nasnama Kurdistan deve em bakın bakın çaretine yani daviye berat tişte kullandı ve işmendiye de tevi laf işmendiye de tevi de her tişte eğer bu işmendiye de tevi be gubar em kudiye nivskaro koy hecayı dedi ki kudi karu bare kede jibo Kurdistan dedi ki jibo işmendiye de tevi hatta yarekidin beramek idin mücarekidin bemlekeli koşuyla ever baş.